i pozdrav ljudi, nalazimo se na Savskom nasipu u blizini ulice doktora Ivana Ribara. Znači idemo da vidite novo pristanište koje se gradi za međunarodne rečne kruzere u okviru projekta EXPO. Nalazimo se na reci Savi, sad ću vam pokazati tačno i mapu da vidite gde smo i da imate uvid u sve. Gradilište EXPO u Surčinu, evo vidite gde je lokacija i gde će ići dron. Idemo polako, ostanite do kraja jer posle idemo i na Adu Ciganliju, pokazat ću vam kako tamo napreduju radovi na promenadi i šta ima novo. Kao i Adu Safari gde se planira premeštanje zoološkog vrta i naravno tamo deo proširenja Beograd na vodi, bivša rafinerija NIS-a da je bila kod hipodroma i deo napuštenih fabrika tamo kod šećerane kod blizini samog Ada Mola. Ostanite do kraja, veliki pozdrav i molim vas zapratite, lajkujte, to dosta znači i za podršku, a i da dosta ljudi vidi i da uđe na video. Idemo polako.